Fufuza, tufu. Ngawucela kuthatha leli thuba nginibingelele lonke egameni likaJesu. Wakadabeni isibongo sami. Ligama lami ngicela nje kwengcisa nange amagama lambalwa nje lamancane. Ngokuthi ekhaya kaMdluli ngesini kakhulu kulokuloku nentakalele. Ngisukume angicali ke la kumahlanya kunaba bebhalo sinangale ngesheya ngale. Naye ngafika ngayo sita ngamngcwabo. Angigcini futhi la nayi itoro ngitsitela ngisuka lana bangishayela bathi ngemuntu loshonile ebukhanyeni. So la shone ekuseni solo uhlethe endlini bathi batamthatha bamente njalo. Solo nje ngihambe ngiphuma kwayihlule endlini. Bakosa sisuke ebukhanyeni ngomthathe ngiyomfaka emoshali nazali. Ngifuna ngibone la ukuthi ngingcwaba ngani. Balavume usufika ngani. So la muntu okucela ke sive sakithi kunye. Ngokuthi ngiyaqala kuko konke lani kwendako. Nathi ukuthi inyawo alinamphumulo. Kuko konke lani kwendako. Nathi ukuthi kusasa nguwe kusasa kungawe. Kubhlungu kakhulu angeke ngikufihle lo. Dinjo la ngenda tona ku Facebook ngethuka ngini futhi. Nine futhi kude labani. Lo munye ngithatha ngiyakhamatha inhlanga amkhanza wabhala icomment wathi le njalo ayifele ejele le. Ngamkhanza abheke phasi afelo akhosa mina ngithatha lo muntu wakhe ngomgcwabela. Nene akuva ukuthi kufika kanjani la kini. Akusiko mnandi ukuthi ngibelihlanya ngiyaluke yonke idolobhani libhakede ngihamba ngicela ba 10 rand labaye bangethuka. Eve umuntu wathi nawufaka isithu sokugcoka 10 rand wakhe. It's very painful. Angilali konke kusukela kuqala kuyawushona. I'm trying by all means ukuthi onke lamaswati asitakala. Ngalesine ngigcina ngithatha ngisho imali yami nemiholo yabantu abami. Ngikhanza sisahlele phanaza lafelo ngumntana. Kusuba ngahlele iswala ligodla kala kwakosa ngilithatha ngingalathi nathi njani. Ngathenga libhokisi wahamba wangcwathi umntana. Nalakhaya kaMdluli bafika emoshali bakhansa ngende konke. Angimata ngizase mbone. Sangumgqokisela ngumfaka ebhokisini angimati. Ngumncane ngaka. But nithi ningathuka nathi lokuthi kubhlungu. Noma ungakubukela khashana nasithi sicela 10 rand uthi ndaweni ndani ngeke ngodla indoda mina. Uyakubona sekuconzene nawe. Dodo 10 rand umgcoka ngani. Lokhu kudathi ukudilika Jesu esihlahleni noma kwehle imani. Kube iminikelo yebantu sicela bo 5 rand bo 2 rand bo 10. Kwaze waphuma naye casket naye. Angivami ngigcoba abantu ngecasket nokuba libhokisi nale fish. Lakhona ngifika ngibeke ngihambe. But isikhonde kubhadala athi indlela emotional sangigcoba senta konke. Nanakule ngikubona kona imishini naye. Ngibonge inkampani yakaMusi le ngibambisako cishe 2019. Le moto nje la ngangayibhadala konke la lemshini le. Kumahala ha basuka ehlitweni banikela. Ngoba babona umsebenzi wendako la bengente khona ama quotation bebangifuna bo 3000 bangifuna bo 4000 kwehlisa nje nakufaka nako. But bavela bona bathi stabilize thina imoto emahala. Mina le moto le ayami la isi donation. Ngangithithengele nje nami ngifuna kuba nemoto emhlabeni. But sayiguquke sengimasi wabusana. Ngisho abantwana bayesaba sho uyigibe bathi la chat. Ngimala ngedolobhe nje shothi ufuna kubonakala bathole imoto le abayifunda kuyibuka. So ngiloko nje ngithi ncesine ngiyacela nje kakhulu sive sakithi ukuthi sifunzeni sathi ukuthi inyawo alinambulo. Uhlupheka kuninga kuphela. Uyobhala uhleke subukisa kukonzana nawe ngo kube ngumntwana lapho kufuneka kube ngimi nawe sihlale phansi sobabili uyongibuka njani. Into la ungayithanda ungayivisisa ungamana uphinde uyeke ungayiphawu. Ngiyanithanda kakhulu Nkosi yami siyabonga kakhulu. Fuza